ti i koga treba ispašati radi ove. A ja sam se zvinuo. Kad se zvinuo prvo sa piju, bola, nisi sebi vidio piju. Sam vidio što mi mora tako. Nisi razmišljao, reći. Odavde si otišao prip. Ako tebe Nina može zovniti, tako ti bukica držati, i to šašnika, Bog tebe. Ubi se. Jedna pita dva, tamo ti tiraš nekima. Ovo je ljepota, nije ovo pogreška. Dobro, nema već je blago. Ako se stidiš, nemoj se ljubiti. Ako se stidiš, nemoj se ljubiti. Šta ti, blago, da ide dobro. Pa imam i ja. Pa spada, moraš se razumjeti. Pa moraš se razumjeti. Ostavi moj pivo. Ovo je moja pivo. Pa jebem ti tica moja pivo. Jeste, tvoja piva. Nije niti ja više. Neka koka ne zna pivo. Nije Valdina, to je tvoja, ti si došao tu pričat, bola, sad ti je slud, a koga sjedio tu? Piva ja sjedi ovdje, jebemo mater. Ma normalno, najnormalniji, nemoj me. Evo ti piva, jebate piva. Evo ba, jer, alo, upravo si stani bola, alo, koka, ja sam, alo, koka. Srci bola za njim, sad se dere, srci za njim. Tako, ćeš, pa će ovi lakše će njima biti. Ovu, da vidimo baš kako, ne ovu. Sve ćemo pometi. Ne možeš to metlom to pometi. A bolje ti je ulaz pometi. Idi na ulaz, bolje ti je nego ovo ovdje. Pa tamo barem znaš šta radiš. Šta će, bola, mes, parking, bola, ulaze po metru neki miran. O, još šta ćeš. Pa ja, nek nešto barem, ono, znači. A vidi, tamo je zado ovdje, ne bi brate mogu da ima onaj aparat, onaj šmrk. More što poneti, znaš. A ja ne mogu. Jedi, Milena. Milena, jedi. Šta? Milena, jedi. Hrana je tu na stolu, pa ne stavljam hranu bez veze, šta? Milena, hrana je na stolu. Šta ti je, Milena? Milena, šta ti je, pa tebi treba pomoći? A? Milena, šta ti je? Milena, šta ti je? Underground Avenue. Još jedan nastavni stanovi koji su vrlo rijetki. Namjeni 2017. godine, ali ipak postoje. To je takav bolest, takav Bronx, Harlem, 80. godina. Ovo je stvarno previše. Samo možete pogledati i vidjeti da slučite iz ovoga sve. Od pufe se suše gađice na česmi koja nije bila vode godinama. A samo preko puta ovog jada i hvatalaca se gledam.
Nevjerovatno. Evo, čovjek glumi njokaša. Ispacali iz papuča! Cigara mi je ispala! A gdje je čako ulje? Komandant! Pali! Vozi! A gdje je cijep Mara? Decipelon! Bate Bog! Decipelon! Padni dole kako jokaš pa bogat. A ja bi gospu kod da sam ja glumac ko jokaš. Što iz ovog grada? Uvijek već iz ovog grada. Nikad se ne bi vratio iz ovog grada. A ne znam, mislim da će ostati u ovom gradu. A bila će da ostane u ovom gradu. A ništa, ostao sam u FC. Kako se zvao? FC Omega Blagaj. Nikad. Uvijek bio sam u ovom gradu. Ne bi nikad otišao iz ovog grada, jer sam se uvijek vratio u ovaj grad. Ja. I kad ne bi otišao ovo... Šta je govorio? Off-Vlad. Voliš? A znaš da je Pedra voliš? Znači ti si. A, Janu vidi u gradu gore. Jajnu. Ti za Floridi. Vidiš kako su odmah znali da su neke obične za nešto. Ja. A nema ništa, čim vidiš oblik. Kontejner nije mi se dao. Kontejner. Ne, pukao torbicu. Ja, Istrešio sve, uzeo samo novčanik. vidiš konjima. Čim je pe... O, gospodine, došlo si da isto zapiremo noge. Pa mislio sam ja! Ja, nema koliko je znao, Dvoje samo znao gdje je a znao ti je, ne, zove čekaj, ne znam. Nego se onaj naljutio u razlogu što smo bacili. Onaj, kar on bacim cijelu robu, ja sam Ja mi bacio. Ne, naljutio se. Jebe, treba nekada ga ja. Govorim ti ja, kar on je bacio robu, ja sjegu u popu. Pa mislio sam ja! Ostaje onak koga ne jedu, čuje koji stoji. Ostaje onak koga ne jedu, čuje koji stoji.
Čita. Kombija velika. Nešto ti ma Je li u kamionu motor, ili je motor, kamion na motoru? Je li bola? Je li motor u kamionu ili kamion u motoru? Ajde sada. Ko buraru? Bio i ostao Bog. Ja sam